Eto. Moj, brate. Neko jeste sad, ko je? Ne znam. Evo ja sam Osman Đuderija i jedan sam od učesnika u oslobođenju i odbrani Bosne, pa ću ukratko da ispričam šta se je 1993. godine događalo. I ovaj sio smrt po cijeloj Bosni, ali tu je došao mu kraj. Ovdje je završio svoju karijeru i nikad više neće. Neko jeste sad, ko je? Ne znam. Možda je odvalio. Pa ću ukratko da ispričam samo od Grebka pa nadalje vamo šta se je 1993. godine događalo. Moje zapažanje i šta sam ja proživio. Znači, mi smo na Grebku imali zadatak da obezbjeđujemo koridor za Goražde, kuda se je dostavila MTS, hrana, municija, jer to je jedino dotok bio za Goražde, pošto je Goražde bilo u okruženju. Zaustavio čitavu liniju na Igman, tenkove i transportere i sve. On je ugrmen sam, nikoga nije sam ugrmen. I onaj minobacač s ramena, kad je potegao u tenjak i ostao onaj tenjak i stopio čitavu posadu. I Karavelić ga rekao kako da ga nagradi. Nije htio ništa. Nije. Samo uzeo cigara. Ja rekao, nisam ja došao za pare da radim. Evo vidite, ovdje je put bio, znači. Nije tamo je novi put iskopat, a ovdje su trebali tenkovi da naiđu. Međutim, nisu, nego htjeli su gore nabrdo da se propnu, da imaju Igmana na dlanu, tako da bi mogli dejstvo raditi bolje nego ovdje putem. Nisam ništa razmišljao, potegao sam prvom granatom, opalio sam. Pogodio sam ga gusjenicu, uletila mu je granata pod šoferove noge. Ugasio se, drugom sam ga i opet i zapalio se vas. Znači, kad je ofanziva trebala, evo, to mi je bila zemunica. A ovo mi je rov, odakle sam gađao besrzajnim topom. Ovako sam ja. I ovdje sam s ramena gađao. Jer ovdje je dole bio put, oni su trebali ovdje da dođu. Kad je dole na krivini bio i ovdje sam ga gađao, jedno 40 metara daljine. I ovdje sam ga pogodio, znači. Ovdje je ofanziva stala. Znači, iz ovoga rova zaustavljena je ofanziva na Igman i na Sarajevo. A ovo mi je bila trašeja kad je granatiranje. Ovo je bilo usko i tu smo bježali. Da nas ne bi granata pogodila ili nešto. Znači, to je ta linija odbrane bila. Evo vidite, to je to moje djelo. Znači, ovdje sve piše. Ovo je spomenik isto. Mojim šehidima. Evo mojih šehida, 50 boraca koji su na ovom prostoru braneći Bosnu, brane Sarajevo, Igman. Evo, ploča govori sve. Što kažu, fočaci bježali. Evo gdje su bježali fočaci. Jer nisam ja samo zaslužan, ne bi ja ovdje ni postojao da nije bilo moje jedinice i mojih drugova i vojske. I samo se mogu da kleknem i da se sagnem do zemlje prema imenima na ovoj ploči. Mnogo je ostalo invalida, mnogo je ostalo djece od šehida, ali eto. Ne mogu se reći. I letila mu je pod noge, a vidiš gdje je druga pogodila. Evo ovdje gore, možda ne vidi, evo vidiš šupci. To je kumulativna mina
koja propržava, evo vidiš, i unutar sve pali, znači toliko ima temperaturu da odmah se pali unutar. Znači ovdje niko nije izašao iz tenka. Eno vidite koliko uradi ta mina. Znači toliki mlaz ima i toliku temperaturu da samo proprži malo, a sve unutar pali, znači ne može ništa ostati unutar. U međuvremenu su došlo još jedinica, kasnije i Ajfor je došao i tako da je na Igmanu stala ofanziva i to ti je to.